Здравствуйте! Сегодня мы разберем упражнение. Итак, бүгін менің туған күнім. Бүгін сегодня. Менің мой. Күн день. Туырға рождаться. Туған күнім день рождения. Сегодня мой день рождения. Бүгін менің туған күнім. Бізге олатайым менен үлесейім, қартатайым менен қарт әсейім килделер. Бізге, біз это мы, бізге это к нам. И здесь вот разные варианты слова дедушка, олатай, қартатай. И бабушка, үлесей, қарт әсей. Менен с. К нам пришли, килделер, дедушка и бабушка, Бізге олатайым менен үлесейім, қарт атайым менен қарт әсейім килделер. Әсейім құймақ, бәліш бішірді. Мама приготовила, сварила. Құймақ, блины, бәліш, бәліш. Атайым тәмлі торт туңдырма, кәнфит, худ хатып алды. Хатып алырға это покупать. Хатып алды купил. Папа купил. Тәмлі это вкусный. Туңдырма это мороженое. Торт туңдырма, торт мороженое. Кәнфит конфеты. Худ сок. Папа купил вкусные торт мороженое, конфеты и сок. Атайым тәмлі торт туңдырма, кәнфит, худ хатып алды. Туған күн бик күңелле үтті. День рождения прошел очень весело. Бик очень, күңелле весело. Үтті, прошел, үтірге проходить. Туған күн бик күңелле үтті.